Greetings, Prophetess Uvolo Mtakamahlanga. Namhlanje ngizokhuluma nani. Nkosi yami, kunabantu abayuza abanye abantu. Bafuna benefita from abanye abantu all the time. When they're not thanking you, but they want to benefit, they want to train you, Immediately uvuka ungasafuna ukudrainwa yilabantu bayashintsha bese bayabizana bayakhokhasa ukuthi niyambona lo muntu ushintshile, niyambona lo muntu usekhohlakele, niyambona lo muntu akenzi kahle manje, kube nje naloko abazokhuluma ngawe ngako ngoba bafuna ukuthi wena usebenzele bona, wena usize bona, hayi ukuthi bona basize wena. La kusemhlabeni lokho nako nikomunye nomunye akunike lokanako inika kahle inika so abantu bafuna ukuyuza abanye abantu mase babona ukuthi labantu sebanokuzithanda bona ukuthi manje sengizibheke mina angisayingeni abantu self love bese abantu bayajika bayaguquka bayakwata baya actor benza zonke izinto ukuthi usubajikele wena sowenzeni bafuna ukuthi ube islave sabo sebenze bona. Be careful mntaka baba ngizokuxwayisa vuka. This is 2025. Awukwazi ukuthi uloko wahlala wayuzwa ngabe usukude kabi kuba ubanjwanga yilabantu ohlelela uthi basiza nase ba right bayakujikela bakubiza ngamagama. Be careful ngizonixwayisa ngizonivusa. Prophet Uvolo Mtakamahlanga endaweni yaseMpumalanga kuphela.